Относительно газеты «Нуруль Ислам» мы постоянно об этом говорим. К примеру, у меня тоже есть дома книги и много разной литературы, но я обязательно читаю «Ассалам» и «Нуруль Ислам». Мне их привозят, и я читаю все, не пропуская ни один номер. Обе эти газеты стали очень полезными. В них можно найти ответ на любые вопросы по шариату, с которыми мы на самом деле сегодня сталкиваемся. И нельзя лениться выписывать эти газеты. Да поможет вам Аллах. Я не согласен с тем, чтобы не выписывать эти газеты. И сам не пропускаю ни один номер, хотя особо в них не нуждаюсь, ведь у меня есть и книги, и прочая литература. Но я люблю эту газету, поскольку нахожу в ней много интересного. Это приносит мне пользу, и вы тоже найдете там много полезного. Попытайтесь подписаться, друзья мои. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم مفتيات الجزابوخ باتانام WhatsApp-л ва согидалги социалиял сетазол комекалдатлун Мухаммад Наби Селдинский абровчияс Терит изарурал роликаз да аблебуго Дагестанатлу муфтиятал чезаборал даса кват унгурони республикалда рухали как ахзе заман шоларилан. Хелдабан халқада хуртлоб эмелхана қвариэл хеч эл харбал ханиб анг добат сербугин рисунел мархаби. Кимбатаниги мажгитатлул имамзаби ва согидалги жавабиял адамалги бак-бак-азде ай жиде-жидер шахаросутун қатиреги ритун Цойгину халда халхабуна рухел кида захирлуле бугебали. Хаско хал ахирал қояз хединаб кусалда халкуятлу ишт аде босунт обазабуна муфтиясул тоцевесев заместитель Ахмад Хаджи Қақаевас хасавиртатлул аслия мажгитатлу имам Умар Асхаб Хаджи Умалаевас хасавиртатлу мажгитатлу имам Яхья Хаджи Мухаммадовас Ахмад Хаджи Исаевас Годобериса Мухаммад Хаджи Мухаммадовас Қахиса Каспис шахаратлул мажгитатлул имамасул заместитель Анвар Хаджи Хасан Хусейновас Махачкалаyatlul Кудия мажгитатлул имамасул заместитель Мухаммад Хаджи Қурбан Дибировас Хунудасы алимчи Хаджиев Ашахановас Чарада районатлу имам Мухаммад Расул Хаджи Шариповас Хединго Гизляр Харата ва Цогидалги районазул имам Забаз Хел киназго халкун бук ана бат-ибат ел бак аздасан ва цог алдисан адин киназго ритух гехабуна республикатлул муфтиятал қабул хабураб рузманалда бихизабухе рохел рештуне букин Дагестаниязги ахкалти хабуна Рамазан моцатлул шибаб сурдоил казанатлул маджгитазда дандилтула бусурбаби ва цадах бичалак ал Qola antlableb Yunaldayn abuni qalbi çazetlun dandetlun rukana Tatarstanatlul kazan arenaldi. Hep sordoyat tsaqo emirab çigivaç onuk ana henive. Qalbi çan hadub va kakal raydal henib ahana naşidal mavlidal bitlana sadaqa rihizaruna Tatarstanatlul diniyab idareyat rakharal sosyaliyal rolikal. Hep tadbiralda ahkalli habuna Tatarstanatlу бетер Рустам Миннихановас, Пачаликхе вақлучи Мин Тимир Шаймиевас, Адиана муфти Алхат Хазрат Тажудиница, Татарстанатлу муфти Камил Хазрат Сами Гулиница, ва Цогидалги регионаздаса Рач Арал Эмирал Халбадерица. Казаналдат обид араб тадбиралда ахкалли хабуна Дагестан Республикатлу политики явгун Жамия Харакатчи Мухаммадов Мухаммадицаги. Хес Татарстанатлу бет-эраста муфтияста салам бицана Дагестан Республикатлу бет-эр Рамазан Абдуллатипвасул ва муфти Ахмад Хаджи Афанди Абдуллаевасул раққалдасан. Чачаназул Хафизазул школал бишшунго ликал. Шибаб сонал торитула рекеққи Қур'ан цалиятлу раққал халқ азда хуртлосил қецал. Исанат орит арал қецазул хасилги хабун, дуниялдат ад бишшунго ликалтун риккана Хафизал хадурулел Чачаназул школал. Чачаназул Хафизазул школа зехединам қиматлуна, Саудиязул қирал Салманил Бербалахи ялдағот, Джидаялда тобит араб қецалдаса хадуб. Гизлар алда дандилхана алим заби.
Salat salam Sheyev Avaragassul Ashar al Halq Adarich Kizeruk Inetlun Gizlar Atlu Majgit Alda Thuraldasa Emera Zaman Hech Onigi Soho Shahar Aldasa Gurebgi Askorugil Reon Azasagi Emerab Chivach Unevugo Hezuk Balahize Barakat Alab Habize Halq Oyazdain Abuni Gizlar Alda Obit Ana Alim Zabazul Dandili Wahilda Akhkal Habuna Dagestan Atlu Mufti Shaykh Ahmad Haji Apandi Abdullah Vaski Hep dandetli tabit ana muftiyatal ömrü yalde bakkhina bule buge projekt aldari qon ay insan asul khwada chadi shikli zabiyatlu fa'il shun habson tazabon buk inaldaban hab saat alda nil jani ruge zaman bugo keshab hedin khidal chara hechgo shiwa chias harakat bakhize kola jindirgo va khizanatlu khwada chadi shikli zabize quartleze kola ibadat sik nabiyalde Guroni nitler naslabazda rasketlik ab qobih kize hecho wa helgi eze rugo qudiyazul adabgi hitinazul hurmatki habularelshon jaqago nitler shivas nitlergo himalaze bit arab tarbiyat qoleb hechoni meter ohohoy bachine kola khalhabe sunde mashgul sunrugel nitki nitler ade oleb elgi he qoldi narkomania qahbati Hele millat khezabulel insan çalel din alagortle bu sinabulel asliyal untabi. Hep untabaz nifedat ad berhenli bosilelde nifetse harakat bak khize kola hel sakharize gurebgi hezul tluch baqwazabizegi. Shaygureshlu richantani hel untabaz qoqago zamanalda jani dunyal gotsola. Hedingo quartleze kola ekstremizmalde dande ragbayalde. Hebrag bazı gibi hatula nifletsa niflergo nafs unani. Rek el iman tsik nabiyaldat ad halt ani. Hebin abuni teyheç ogo bukharabugo ibadat habiyalda. Allah haste russinalda busurmançı yase vatslun kolevli nifleda bitçiyalda. Dağistanatlul qo Ramazanatlul çadrik. Moskvayatlul asliya majgital Ramazan motsatlul hurmat halda çan çadirgun baybikula qalbitşaze botlaraze resal çezarize. Hep qaida had zabulilsa ezian sonal rugonigi adiyalsat ade çadir khiraç unezul qadar tsekune bugum. Hedingo adatlun sluhum bugo Ramazan motsatlul shiva sordoil tsotso milatatlul vakil zabaz habuleb shinab jididagut adi bosuleb va hep sordoyat kınçaze bir gurebgi halk atle paydayal jal harizegi harakat bakulam. Hedin habula Moskva şahralda va oblastalda ömrü habum rugel Tataraz, Başkiraz, Dağistaniyaz va Sogidalgi millat hazul vakil zabaz. Çadrik khiraç araze bitsuna jidergo kultura eslol, adat hazul, khwada çadi eslol va kondana habula vaza nasihat. Hedinam qaida halt zabiyat Busur babazda hortlob sayqetsik-una hudutli şulatula mahhabat emirtulam. Qolan tlable yunaldayn abuni Ramazan atlul çadrik tabit ana Dağistan atlul qo. Hep qoyal çadrik khiraç unruk ana Moskva şahralda va oblastada ömrü habun rugel Dağistan yazul emerissel. Hep giha sadak khizan himalgun. Redaktor asıl kalam ruhalila paşmanli. Pir khara piri adin unem zaman gibugo, unbaç unem el gibugo. Amma nişlergo zaman unem ligi, jivgo khelsulevuk ingi halevçi dahvatulevugum. Hale garga dile nilketun ana Ramazamots. Habin abize haburab ibadat ki keço, metemeteraldet amun likab amalalde ussungi khud ana. Kinnigi sorok khelbugorek el şibin abuni Ramazamots hadi an khekku ine botlunguti. Khiriyab hadis halda bugo Allah sallallahu derida talebuk arab ani Ramazamots sadajani bugib daraja ve khirati tubarab sordo hemots buk ine botlil an heziye. Hedinge bugetlul heb khiriyamots assa uni buk inatlul paşmanli reketli baç uni bugo. Avtor Abdullah Haji Muhammadov. Haqiqataldagi busur babazet iyab quvas sholemots bugo khiriyab Ramazan. Tubarab sonat swakarab qarqala hemotsat rahat halda buk nefli toxtur zabazgi notli habuleb haqiqat bugo. Jegi hemotsat tikab Turki kola insan asul ibadat atlegi. Hatta heldasan şarab khiliyalda ona hesul khud arab songi.
Hedin asiyab sonalki şola tsiyab kuvat. Ve hedin bukuna ahiretalde inean. Dunyalaşıl maişata da janibgi bukuna hayritsikun şolib sohassab. Emir halatab heçeb zaman. Heldasan şarab jot ubarab sonatlegi ola. Hebgo misal bugo Ramazan kal kuyatlıki. Tsaqbu qatleze kolebjo bugo hemotsar şarab kheli bakharab harakat datlize bitşaç ogo qarqala helda ruhun habun çezabi. Masala Ramazan motsar baybi kula ruhal kakte majgitalde khwadize. Kutakada slikab adat ki amalgi heçiş khaheb. Şay nifetse harakat bakhulareb hadusil motsazgi heb go ruhal kakte khwadize. Hatta heb adat rekhun te kola nafsatul muradal torazarun çelun. Helda retlun sogidab amalalgi. Sogi bugo nifetsa tsaq bitşa bakkan tarab sunnat. Shibab itin khamizar kal kunguti. Hab Ramazan motsar nifeda bichula haqiqataldagi kian zaif abjobugem niftergo qarqala va nafsali. İtsgo kün huqiyaldatlun heb koleb odebi anab darajagi. Heb nafsatul zaifli taybugo nifter asliya muradgi. Heb harasta çara heç ogo Allah gilhalam. Hadis halda bu gibi adin jindirgo nafs hetul zaifli harasta Allah ki esul güç gilhala abun. Anqida janib kigo nuhalda hebrak alde şöyle bugoni nil sundasa çuhlil. Hay hebugo bishungo quwatab daru jindirgo nafs taze botlarab çiyese. Salafu salihun Ramazan aldasa khadov anqo motsar harule bukun bugo hemotsar haburab amal qabul habegeyin. Haduseb anqo yat helde şözaregeyin. Nifletsagi inşallah harila daha bugunigi amal habize buk aramniyat bugunigi qabul habiyan. Wa ki able başşat yalda helde şözan çago khutagiyan. Avara Rasul aleyhissalatu vesselam hadis bugo. Sordo qoyalda janib qotsol khayriq sarabchi hesab hech ogo aljanade ina abun. Hab in khussa ali hajaz qarab Turkiyada janib qogo bak alda khayriq sombugo shibam qoyl hep alani hesab hech ogo aljanade khuyne kul bugo inşallah rahman. Dunyalar şol hudul sana havayalda naqvitlana amru nahyu jib gotana vay aman khilaslu trofi. İsyan alda zaman indal, zulmü yalde umru kedal, ibadat alda şun kedal, vay aman khilaslu trofi. Allah'a semut hiço, taat alda ruhun hiço, Allah'a stasani hiço, vay aman khilaslu trofi. Dünyal diye bertsin tana, ahiret koçongo tana, tabu tafik daşun kana, vay aman khilaslu trofi. Amru yaşek uhal sana, nahyu yaşek açan sana, fakir dirhul halal sana, vay aman khilaslu trofi. Allah asıl din rekhana, Habib asıl sunnat sana, hessul rak qarid habuna, vay aman khilaslu trofi. Qatul khabar hu insana, hu inab zikrut sana, tloab şina betsin sana, vay aman khilaslu trofi. Allah diye halim sana, hilm yaş miskin gukkana, gur helbuk inlan kana, vay aman khilaslu trofi. Haburab gurebat hiço, taralda khadu unt hiço, tabu habun dun qaçaço, vay aman khilaslu trofi. Haqal de khumugri khana, batulalda qol jemana, İlbis halda naqvitlana, vay aman khilaslu trofi. Asitli yatrak çontana, çalade zaman bitşana, ditsa tedal dungitana, vay aman khilaslu trofi. Halil mihtel koçontana, khilare vatilinkana, dungo ditsa gogukkana, vay aman khilaslu trofi. Dir munahal emelkana, asaratal tsikunkana, tabu taram nuhtekana, vay aman khilaslu trofi. Munkara tazdarek ana, Udal munahal haruna, havayalda dunkhwadana, vay aman khilaslu trofi.
Buk inarilan buk ana, baç inarilan baç ana. İmerab jogot khut ana, vay aman khilaslot losi. Dunyalasol khiyal sana, khil khub koçon kartşan sana. Ahirat untize tana, vay aman khilaslot losi. Saral koyasın kedal, halil untiç an vegidal. Sörün sun ahlu odidal, vay aman khilaslot losi. Agarazıl kormul untun, khirab kizan sörün suhun. Ruhas qostik an abidal, vay aman khilaslot losi. Ruh bosun biral kanşidal, qarqalat sorun khut idal. Sororab setsa çoridal, vay aman khilaslot losi. Haduy balan çocut edal, çiçidun himal odidal. Jujahhalde dungi ani, vay aman khilaslot losi. Munkar nakirt adişvedal, halbi hungargar habidal. Javabatli halk eçoni, vay aman khilaslot losi. Assa adam al nakhiun, aciz go miskin dun khutun. Allah sol sob heçoni, vay aman khilaslot losi. Allahumma salli ve sallim ve barik aleyh. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuhu.